Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Sapunapi kata ada sareng sami, mugi stade kena rahayu. Iya, ring video ini sane makin Bapak jadi latarang materi ngeninin indik pidarte bahasa Bali. Ring materi ini makin Bapak jadi ngodar sane ke pertama ngeninin indik tegas pidarte bahasa Bali, sane keping kalih wangun pidarte bahasa Bali, sane keping 3 soroh pidarte bahasa Bali, dan sane keping 4 detik kesan pidarte bahasa Bali. Nggih, ada teman-teman ke materinya nih. Sane ke pertama tegas pidarte bahasa Bali. Ngenini dia tegas pidarte bahasa Bali meniki pinake kewagedan bebaosan kemahiran dalam berbicara. Pidarte puniki pada sekali pidato ring bahasa Indonesia. Nah, ngenin tegas nyanyi sampun ke surat ring modul miwah ring buku punika pidarte inggih punika bebaosan membahasa Bali alus merupa daging pikayunan sane kewedar majeng anak sareng akeh sane matutujon mangde anake sane mirengang bawasi punika kayun nginutin daging kepatutan sane kebaosang utawi mangde napi sane kewedar preside keresepang sahe kelaksanayang. Nah, puniki mategas pahang niki adiasun panjang niki. Ngenini tegas pidate. Nah, pidate punika bebaosan membahasa Bali alus nggih. Membahasa Bali alus nike sorohnya nih bisa membahasa Bali alus inggih alus sor miwah alus mider. Nah, ini tegas punika kayak niki Bapak malih jelasang. Nah, pidato niki bebaosan membahasa Bali alus nggih. Merupa daging pikayunan. Nah, niki merupa ide-ide pokok yang diutarakan nggih kadinike. Sane kewedar majeng anak sareng akeh. Nah, yang dibahas di depan orang banyak. Oke. Pasti anak mau pidato punika di depan orang banyak. Nenten pasti kan nenten newek punika anak mau pidato pasti di depan orang banyak. Sane mau tujuan. Nah, yang tujuannya adalah yang pertama agar apa yang dibicarakan tersebut bisa diresapi serta bisa dilaksanakan. Nah, nike mawinan tegas pidarte bebaosan membahasa Bali alus merupa daging pikayunan sane kewedar majeng anak sareng akeh sane metutujon mangde anake sane mirengkang bawasi punika kayun nginutin utawi mangde sane kewedar punika preside keresepang sahe kelaksanayang. Nah, punika dumun ngeninin indik tegas pidarte. Nah, sane makin lanturang ke materi selanjutnya nih. Ini punika wangun pidarte utawi struktur saking pidarte punika. Nah, ngeninin di struktur pidarte punika preside kepalih dados tigang palet nih. Ini ke pertama wonten purwake utawi pemahbah utawi pendahuluan. Nah, sane keping kalih wonten daging utawi isi. Sane keping 3 inggih punika pemuput utawi penutup. Nah, tapi kemana sane kebawasan ring wangun pidato punika. Nah, sane makin Pak pahang sekesiki. Sane ke pertama ngene bawasan ngene indek wangun sane ke pertama inggih punika purwake utawi pemahbah. Ring pemahbah punika nah padut mendaging sane ke pertama wenten pengastuti utawi pengastungkare. Keping kalih wenten pengayu bagya. Keping 3 wenten nyinggihang sang sane patut kesinggihin. Keping 4 wenten ngaturang para mening suksema lan pengaksama. Keping 5 punika nyinahayang angge taler ngaturang judul saking pidato punika. Sane ke pertama punika wenten ngaturang pengastungkare utawi pengastuti. Yen pengastungkare utawi pengastuti punika cutet nyani alit-alite among ngaturang salam pembuka. Nggih, Om Swastiastu. Nah, Om Swastiastu punika preside ke bungkus antuk lengkare nggih. Biasane ketanyane sedurung titiang lantur matur
ngiring sareng-sareng nyakupang kalih melarapan aduk ngaturang panganjali Om Swastiastu. Nah, punika pinaku contoh lengkare pengastuti. Jadi pertama demun. Kaping kalih wonten pengayu bagya. Tapi punika pengayu bagya. Pengayu bagya punika puji syukur nggih. Puji syukur puniki biasane kautarang ring Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, ini bahasa Indonesia. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat beliaulah kita dapat berkumpul di sini. Ya, kita biasanya. Nah, ini bahasa Bali, ngiring sareng-sareng ngaturang angayu bagi majeng ring Ida Sang Hyang Widiwasa, santukan sangkaning asung kerde warunugraha Ida iraga sareng sami persida kecunduk mepupul iriki. Nah, punika contoh lengkarannya nih. Nah, punika dursang ala itu seni ngembangang. Sane keping 3, nah puniki nyinggihang sang sane patut kesinggihin utawi memberikan hormat kepada yang datang atau tamu yang ada di depan kita. Patut kita berikan hormat. Nah, yang sane ke pertama sane patut ada ayat singgihang yang inggih punika pemuka agama. Yening wenten dane jero mangku di rumangku utawi sane wenten ide pandito utawi ide pedanda nika sane patut singgihang sane ke pertama. Usan nyinggihang pemuka agama jero mangku utawi pedanda. Usan punika wau singgihang sane muda jabatan. Sira jabatan sane paling tinggi punika nika singgihang sane ke pertama ngantos jabatane sane pinih peten. Nah, contohnya kabeh niki. Ajeng ring dane jero mangku sane meraga suci sane dahat baktine titiang. Keping kalih majeng ring Bapak Bupati sane dahat murdayang titiang. Bapak Camat sane dahat wangyang titiang. Bapak Perbekel sane wangyang titiang lan Ratu Widodane semeton sareng sami sane dahat tresna sihin titiang. Nggih, lan turang sane keping 4 punika ngaturang parama suksema lan pangaksama. Sane mawasta kenten wantah ngaturang suksema antuk majeng ring pengantar acara ketahnyane puniki antuk galah sane sampun keicen taler ngaturang pangaksama antuk kawentenan genah galah. Biasanya puniki merupa kata sambutan santukan genahi minap cupit minar kadi asapun api. Nah, nike ngaturang suksema lan pangaksama. Sane keping 5 puniki nyinayang angge nggih utawi memperkenalkan diri. Nyinayang angge puniki ketahnyane punika mangdo uningine sira sane mababaosan ring ajeng utawi sira sane mau pidarta ring ajeng. Ketahnyane lengkarane kade niki. Titiang imade Dwi Suta Negara pindah ke guru bahasa Bali jagi mapidarte nganine nindik. Nah, ke awal ite nyinayang utawi unggahang murde pidarte sane patut ke keuningin majeng ring sane miragyang pada sapunika napi murdane punika dados ada ite unggahang irike. Nah, punika nganine nindik wangun pidarte. Nah, wangun pidarte sane Bapak papahang wau punika patut wenten harus ada, tetapi tidak baku harus ngaturang panganjali simalutan. Iki posisinya boleh alit-aliti acak sapunapi ya Senin alit-aliti. Dados ngaturang pangayu bagya maluan usan punika wau ngaturang pangastuti. Nah, wau nyinghang sane kepada singhang. Wau nyinghang angge nggih. Dados punika utawi dados alit-aliti acak punika dados nyinghang sane pada kesinggihin malu usan punika ngaturang paramane suksema punika dados nggih sapunapi jalet alite medue seni ni punika sadukan puniki seni saking mababawasan punika nggih. Nanging puniki patut wenten sane lelimu puniki patut wenten nanging posisine puniki dados alite acak. Nah, punika ngendene wangun pidarte sane pertama nggih punika purwake pemahbah utawi pendahuluan. Nah, niki sane pertama dulu. Wasang sane keping kalih punika inggih punika daging pidarte. Nah,
daging pidarto. Nah, napi sane baosan ring daging pidarto puniki. Nah, sane pertama wonten unteng bebaosan. Napi sane alit-alit ide-ide pokok yang harus dibahas di pidarto puniki, silakan tumpahkan panjang kali lebar kali tinggi di daging pidarto. Nah, puniki. Sane keping kalih sane patut baosan ngrike tujuan bebaosan. Napi tujuan ada item bebaosan dengan ajang. Nah, puniki patut bah-bahang ring daging pidarto. Utawi yen ada item pecentok utawi lomba pidarto. Nah, napi temane sane keicen oleh lembaga patut irike alit-alite bah-bahang. Nah, niki ngene daging pidarto. Puniki cutet kemanten ring daging pidarto. Nanging yen daging pidarto puniki temane puniki ketanyane umum nggih. Temane umum. Yen sampun temane umum nenten ngeninin indik ajakan sastra agama pidarto pun puniki nggih. Nah, niki sane niosang daging puniki sane niosang wacana merupa dharma wacana, merupa pidarto, merupa sembrama wacana. Niki ring daging nih nggih. Yen daging nih puniki temane umum, ngeninin indik politik, tentang narkoba dan sebagainya puniki pidarto. Yen sampun ngeninin indik ajakan sastra agama niki ngranjing sampun ke dharma wacana. Yening merupa daging nih puniki merupa kata sambutan. Nah, niki sampun ngranjing ring sembrama wacana. Nah, daging nih puniki sane niosang wacana puniki wenten pidarto, wenten sembrama wacana, wenten dharma wacana. Nah, puniki. Lan urang mangken ke pemuput nggih. Ring pemuput utawi penutup. Nah, puniki napi kemanten sane patut mendaging ring pemuput pidarto. Sane ke pertama alit-alite sampun berbicara panjang kali lebar kali tinggi ring daging, alit-alite patut ada cutetang lumun utawi simpulkan. Napi kesimpulan sane wenten ring daging puniki simpulkan. Napi ringkas kemanten nggih. Niki. Sane keping kalih, nah patut kejagin amanat. Nah, yen sampun ada IT bah-bahang napi amanatnya puniki patut ada IT aturang ring pemuput pidarto. Susah ngaturang pitekat utawi amanat, ada IT ngaturang suksema nggih. Suksema antuk uratian lan nunas pengampura antuk keiwangan sane ada aturang inuni minabdo wenten sourcing nggih sane nenten manut, nenten sane lengkar utawi kruna sane nenten manut ring kayon sane miyar sayang menika ada patut ngaturang paramaning suksema nunas pengampura ampun iki nunas pengampura. Nah, seusan puniki yen sampun bah-bahang ring pemuput inuni bahwa ada ngaturang paramesanti. Nah, puniki inggian wangun pidarto sane wenten ring pemuput. Sane pertama wenten pecutan daging baosan usan puniki nalarang pitekat. Nah, keping 3 ngaturang suksema lan nunas pengampura. Dan keping 4 menika ngaturang paramesanti. Nah, ke nganinin indik wangun pidarto sane wenten ring pemuput. Nah, mugi-mugi alit-alite sampun hidup antuk nganinin indik wangun pidarto puniki. Yening wenten pitaken lurusang chat dados Bapak utawi dados ing kolom komentar nggih malih bos nganinin indik wangun pidarto puniki yening alit-alite durung karesep antuk. Sane mangken laturang materi ini nganinin indik soroh pidarto. Nah, soroh pidarto puniki wenten papat nggih, wenten papat. Nah, soroh pidarto puniki manut tata cara maktayang nggih. Manut tata cara maktayang sane pertama wenten pidarto dadakan utawi yening istilah bahasa Indonesia impromptu nggih. Impromptu inggih punika pidarto sane kelaksanaan ring sajeroning acara nenten nganggen teks. Nah, nenten nganggen teks santukan api santukan puniki kesudi dadakan. Nenten wenten persiapan. Nah, niki dadosnyane nenten maksud teks. Nah, karena dadakan ditunjuk tiba-tiba. Nah, niki sane kawasanen pidarto dadakan. Nah, puniki ketanyane laki mau pidarto ring anak nganten ki biasane nggih. Niki contone
pidato dadakan utawi impromptu. Anak yang nganten iku pasti kesudi dadakan udah nenten ngangge teks. Iki sekawasanin contoh pinake pidato dadakan. Sane keping kalih wonten pidato kuacen. Pidato kuacen. Adanen kuacen nggih mace meniki utawi istilah bahasa Indonesia ini kan manuskrip. Yening pidato kuacen utawi manuskrip puniki inggih punika pidato sane keparidab-dabang, sampun keparidab-dabang nggih. Terus sampun ring sejroning pidato puniki side antuk angin teks. Nah, ada pasti kenaan puniki ingaken anake nganggen pidato kuacen, ane nganggen teks. Contohnya puniki pejabat-pejabat ya. Pejabat punika mina bupati, tapi Bapak Presiden bahasa niki nggih. Nah, niki lat kala mau pidato punika sampun makte teks sane sampun kesayangan. Nah, punika full punika kuacen biasanya. Nah, contohnya malih Bapak Kepala Sekolah ring pidato Hari Pendidikan Nasional punika wonten teks pidato saking Bapak Menteri punika sane kuacen oleh Bapak Kepala Sekolah. Niki contoh pidato kuacen. Nah, sane keping 3 wonten pidato sane keapalang utawi memoriter. Yani memoriter puniki utawi pidato keapalang. Nah, inggih punika pidato sane sampun kaperidab-daban nggih. Terus sejroning pacang pidato punika sang sane pidato nenten ngangge teks. Contohnya puniki sane lomba pidato nggih. Lomba pidato punika pasti ke teksnya sampun wonten, teksnya punika katurang ring jurine ada yang ajang amung ngapalang pidato punika. Nah, niku contoh pidato keapalang utawi memoriter. Sane keping 4 punika wonten pidato sane nganggen ringkesan nggih utawi ekstempor utawi skema. Nah, niki yening ekstempor utawi skema puniki utawi pidato ringkesan puniki wantah pidato sane lumrahnyane sampun wonten bantang-bantang sane jagi kebawasan. Ada sampun nulis napi sane kepertama napi sane kebawasan, keping kali napi kebawasan, keping 3 napi sane kebawasan, among ringkasan kemanten. Urusan punika alit-alite sane mengembangkan punika nganggen kata-kata sendiri. Nah, niki contoh pidato ringkesan. Nah, biasanya yen pidato ringkesan puniki aran anake mau pidato nganggen ringkesan naping puniki kebakti oleh ugro wakil utawi pengantar acara utawi MC nggih. Iki biasanya sampun makte ringkesan tatkala ring show ning ajeng. Nah, punika ngeninin indek papat soro pidato, wonten pidato dadakan utawi impromptu, wonten pidato kuacen utawi manuskrip, wonten pidato keapalang utawi memoriter, keping 4 wonten pidato ringkesan utawi ekstempor. Nah, punika nggih, sampun. Sane mangken lanturang materi inggih punika tetikes pidato nggih. Tetikes pidato puniki pinake uger-uger tatkala ning alit-alite makte pidato mangde presiden nudut kayun sang sane miragyang. Biasanya puniki wonten 4W nggih, 4W. Wonten wicara, wiraga, wiramo, dan wirase. Nah, niki kan madan kinten sane pertama wonten wicara nggih. Wicara inggih punika ngeninin indik topik utawi tema pidato sane presiden nudut kayun para pamiyarsa. Nah, udah yening wicara puniki napi temane napi topikne sampun napi ada cara mengembangkan tema utawi topik punika niki sane kawastanin wicara nggih. Keping kalih wonten wiraga. Wiraga puniki raga nggih, raga. Berarti niki bahasa tubuh. Kengken ada nganggen wiragane puniki. Yening patut ada makenyem ring anak mau pidato patut ngunggahang tangan, patut nyeledet, patut ngunggahang limo kadiniki, patut nujuang kadiniki. Nah, nike sane kewastanin wiraga nggih. Sane keping 4 wonten wirama. Niki kepada wirama puniki mapai ketan ring vokal nggih, ring DJ titik, ring DJ koma. Nah, nyanan ampunang ya titik koma jadi labrakeun ampunang cara nak ngapal ada nah ada sapunika. Nah,
ada arti patut puniki wiramane puniki dije titik ijo koma. Nah ijo patut suara keras, ijo patut suara lembut. Nah ini sampun aja kan biasanya suaranya keras niki, ini patut sedih seumpamane. Nah puniki ring wiramo puniki intonasi suarane niki. Yen wirase, nah penghayatan puniki. Nah nek kadi inuni patut ijo patut ngeling, patut dengang, patut tapi patut sedih, patut dengang, patut gedeg. Nah nike mangde preside nudut kayun sang sane miar sayang. Nah nike ngenini indik detikes me pidarte wenten wicara utawi ngenini indik tema utawi topik pidarte mangde preside nudut kayun wenten wirage utawi niki gerak tubuh patut mekenyem, patut mekenyir, patut berjuang limo, patut dan sebagainya. Wenten wirama ngenini indik intonasi, ngenini titik koma niki. Wirase ngenini indik penghayatan. Nah niki ngenini indik detikes me pidarte. Nah sekilas punika Bapak ada orang mangkin wenten istilah-istilah sane mapaiketan ring pidarte basa Bali. Ini kan apun Pak Bawasa ngenini indik Dharma Wacana nggih, Dharma Wacana. Dharma Wacana punika pates kadi pidarte naming temane sane metiwasan, temane punika ngenini indik sastra agama punika Dharma Wacana. Yening temane ngenini indik kata sambutan punika Sembramo Wacana. Yening temane umum niki nglanjeng ring pidarte. Nah wenten malih kawasaning Widya Tula. Yening Widya Tula. Widya punika pendidikan, Tula punika diskusi tentang pendidikan. Nah niki kawasaning Widya Tula. Utawi pebelibagan saene indik daging kewuruhan utawi ilmu pengetahuan niki sane kawasaning Widya Tula. Wenten Dharma Tula. Nah Dharma Tula puniki diskusi umum niki kawasaning Dharma Tula. Wenten masih istilahnya wenten Dharma Swaka. Yening Dharma Swaka puniki bebawasan sane medaging kepiolasan. Nah ane madan meswaka puniki biasanya pertama meswaka karanganten ke Dharma Swaka. Ada masih Dharma Swaka ngidih karsuara di pemilu-pemilu niki. Bebawasannya puniki kawasaning Dharma Swaka. Nah wenten malih Simakrama. Yening Simakrama puniki pertemuane nggih, pertemuan anake lakar ngidih kepiolasan puniki madan Simakrama. Simakrama puniki antah pertemuan pedharma swakan. Kepingutan wenten saur pitaken. Saur pitaken puniki sama dengan tanya jawab. Ada masih malih siki ada atur piuning. Atur piuning puniki pemberitahuan utawi laporan. Nah puniki ngeninin indik bebawasan sane mapaiketan ring pidarte basa Bali. Nah wenten masih istilah-istilah sane keanggen ring anake nggih, ring orangne nggih. Sane ke pertama wenten pemidarte. Pemidarte punika wantah sang sane mepidarte. Sang sane mepidarte punika kawasaning pamidarte utawi orator. Nggih. Wenten sane kawasaning kriya patra utawi pemakalah nggih. Nika sane kawasaning pemaos. Pemaos puniki pados sakadi pemakalah utawi penyaji punapi niki ring seminar biasanya niki nggih. Niki sane kawasaning pemakalah utawi penyaji. Wenten sane kepinguntan niki wenten istilah ugrawakya. Ugrawakya punika padah sakadi MC nggih, pengenter acara. MC niki kepanjangan dari Master of Ceremony nggih. Master of Ceremony niki ugrawakya basa Balene. Nah, punika ngeninin indik materi pidarte basa Bali. Mogi-mogi sangkane video puniki ada arti sampun presida ngerti napi sane patut ada arti uningin. Yening wenten sane kirang manut ring pangarsan Ratu Idedani Semeton sareng sami Bapak Nunas Pengampura yening wenten pitaken diurusan pitakenang yening sida antuk Bapak nyawab Bapak pasti ke Bapak Cawis. Yening nenten Bapak Patanggah pasti Bapak takenang dumun ring semeton Bapak utawi guru-guru basa Bali tiosan kadiasa punika. Nggih, kadiasa punika sane presida torang titiang. Maka kirang langkung Bapak Ngusuragung Nuna Pengampura, Bapak Sinep antuk Paramesanti. Om Santi 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 Om.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.